Kaže mu je učiteljica, u New Yorku auto svakih 15 sekundi zgazi jednu ženu, a kaže Mujo, jest izdržljiva ona. Jela? Pa pravi taksistička. Evo jedna malo onak seksistička, ali ne buš zamjerila, Anita. Ajde. Što se dogodi ženi ako padne sa stepenica? Da čujem. Pa ništa ako ne razbije pive. Okej. Vidiš kak je odmah bolje. Evo još jedan kratki. Doktore, suzi mi oko. I doktor mu suzi oko. Dobri su ti vicevi, dobri. Kaže ti Anita svome zaručniku, ne mogu više biti zaručena za takvu škrticu, evo vraćam ti prsten. A on joj odgovori, a di je kutija? Istina, true story. True story. I evo ti jedan gnjusan za kraj. Dvoje na klupi se ljube, romantična atmosfera. Ona kaže, ej, uzela sam ti žvaku. On kaže, nije žvaka, prehlađen sam.